Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereje ubanywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kw'igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo mu mirwano ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya leta. Turibuze kwibanda cyane kubiri kubera mu misozi yo muri Sud Kivu, aho rero roko infoma zacu zimaze kutugezaho amakuru yuko muri Kivu y'Amajyepfo drone zazindutse zirasa mu midugudu itandukanye ya Minembwe. Ni mu gihe rero abari ku mirongo y'imbere y'urugamba underground covers zacu ziratubwira ko urugamba rukomeje kugenda rugaragara mu bice bitandukanye bizaminembwe, ndetse ko bigaragara ko M23 ibyo iri kugenda ikora bigamije kurengera abaturage, ariko Fardc yo ikabibi itabibona. Turazora no kureba ibyo Laurent Kanyuka garagaza nk'intandaro ikomeye y'imirwano ikomeje kugenda iba. Ni mu gihe kandi kuri ubu M23 itangaza ko itazakomeza kugenda yihanganira ibikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Undercovers zacu ziri mu bice bya Minembwe na Mikenke ziratubwira ko Fdnb kuri ubu ngubu hari bamwe mu bakomanda bayo bakomeje kwiripotinga muri M23 bijyanye nuko babona ko urugamba barwana ku rutsinda bigoranye. Ni mu gihe ariko bitangazwa ko Fardc nayo ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yakosora amakosa yagiye ikora. Ivyo turaza kuvyumva tubabwira icyo Roko Informers ndetse na Undercovers yagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba zadutangarije. Kuri ubu andi makuru akomeye ari guturuka muri Sud Kivu muri Uvira nuko rero M23 yafashije abarundi barenga 500 gutaha bava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biro bikaba bikozwe nyuma y'uko uyu mujyi wigaruwe na M23. Turaza kandi kubabwira ko Skoyi ndetse na za drone zo zikomeje kugenda zirasa ibice bitandukanye, ndetse turaza kongera turebe ibijyanye n'abasirikare benshi Uburundi bwamaze kohereza abafite n'intwaro ziremereye neza ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Turaza kandi kubabwira imibare ya Ndayishimiye yabaye amabuye uko ifatwa rya Uvira ryahombeje Uburundi bukomeye nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kurebera hamwe turebe biri kugenda biba, tubabwira ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba bitangazwa ndetse bikanemezwa ko kuri ubu ibintu byamaze kujya mu bundi buryo. Aho rero abakurikiranira hafi biri ko badatinya kuvuga ko imirwano iri kubera muri Uvira ishobora kuza kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Bimwe byatangiye kwibonekeza, turaza kureba uko bihagaze turebe ibiri kugenda bitangazwa n'abariyo ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho rero mu nyemere duhere ku bijyanye nizi drone zarashe maze tuze tuje ku mipaka y'u Rwanda na Kongo n'u Burundi turebe iby'intwaro ziremereye zamaze kuzanwa kuva mu gitondo cya karugamba rukomeye rwakaze, aho indege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabyutse zirasa mu bice bituwe n'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Undercovers zacu ziratubwira ko ibi bitero byangije bitari bike. Ni mu gihe kandi bivugwa ko M23 ifite uburyo bwo kuyobya drone biri gutuma M23 itaraswaho, ahubwo bikarangira Frdc yo zikarasa mu byerekezo bitari byo. Umunyapolitike Maître Moise Munyarugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa yatangaje ko igitero cya mbere cya drone cyagabwe mu gace ka Rugezi gaherereye muri territoire ya Fizi mu masaha ya 11 zo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 mu gace ka Rwitsankuku. Indege ya Skoyi 25 yagabye igitero ikomeza muri Gahwera no muri Mikenke iraharasa bikomeye. Biro bibi bitero byose rero bikaba byapfirimo abaturage benshi nkuko Roko Informers bitubwira. Undercovers zo ziravuga ko M23 yisifata ingamba zikomeye ndetse ko igomba guhanura izi drone ikajya no kuzimya aho zituruka. Bikaba rero bivuga ko Uburundi bufite ibyago bikomeye bijyanye nuko
ko bumaze igihe kinini bushinjwa kugira rukomeye muri izi drone zibangamira abaturage. Ibi bitero bikaba byakurikiye indi Sukhoi 25 yagabye igitero gikomeye yitwa Gicamunsi mu gitondo cy'ejo, nabwo ikaba yari yongeye kuharasa izi ndege na za drone ziri kuba zituruka mu Burundi. Abari kuri mirongo imbere y'urugamba ndetse na undercovers twagerageje kuvugana baratubwira ko mama 23 yateguye ko izi drone zitari buze kumara iminsi 3 itarazimara. Nyarugabo yatangaje ko abatanga amabwiriza yo kugaba ibitero ababigaba barimo abapilote n'abagenzura ikibuga cy'indege zituruka bakwiye kuba babibazwa. Ibitero by'indege na za drone mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo bituwe n'abanyamurenge bizakajije umurego kuva mu cyumweru geze nyuma yuko AFC ingabo z'Urundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza Wazalendo bakomeje kuba bakirukanwa mu bice bitandukanye harimo n'ikibaya cya Rusizi nkuko bigaragara ku mafoto tumaze kohererezwa na Local Informers. Ziratwereka ibyangijwe n'izi drone harimo inzu z'abaturage zasenywe zikagerwa umuyonga. Bivugwa ko Roma 23 ikomeje kugenda ishaka uko iri buze gukemura ibibazo bimaze igihe kinini bibangamiye abaturage batari bake. Kuri ubu rero nkuko bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa, leta y'u Burundi yo ikomeje ikijyanye n'imirwano ikomeye. Amakuru dufite aragaragaza uburyo ki bamaze kurunda ingabo nyinshi ku butaka bwegereye igihugu cy'u Rwanda mu buryo budasanzwe. U Burundi bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi bafite intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Leta y'u Burundi iri ku gitutu gikomeye nyuma y'uko ingabo zayo zijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe ya Wazalendo na FDR bagafatanya kurwanya M23 bikarangira bambuye ibice bitandukanye birimo ikibaya cya Rusizi gerere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imbere y'ibihugu bigize akanama ka Loni k'umuryango w'abibumbye, ambasaderi w'u Burundi Zerafi Maniratanga aherutse kuvuga ko u Rwanda rushyigikiye AFC bityo ko igihugu cye gishobora guhangana narwo. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yatangaje ku rubuga SOS Media ko abasirikare benshi n'intwaro ziremereye boherejwe cyane cyane muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba. Uyu musirikare yagize ati hari intwaro zikomeye zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose kiva mu Rwanda. Muri Busoni haherutse kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi ajyana nayo abandi basirikare mu bigo birimo icyamagarane na 11 gerereye ahitwa Mutwenzi. Uko urubuga SOS Media rukomeje kugenda rubisigura, amarondo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda yariyongereye. Abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka Fdnb ruri ku butegetsi bari kugaragara cyane mu mihanda yaho mu masaha y'ijoro. Nta tangazo ryari ryatangwa rijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara kuri uyu mupaka kugeza magingo ya umuturage wo mu gace ka Monzenze. Local Informers yagize ati badutegeka gutaha kare mbere ya 2 z'ijoro. Nta namwe byanditse ariko twese atuzi icyo bisobanura. Abarundi baturiye umupaka bafite ubwoba kuko batekereza ko isaha yari yose intambara ishobora kuba yarota ikaba mbi cyane. Ati turara twambaye imyenda twiteguye guhunga mu gihe barasa, niko umuturage yabisobanuye. Mu gihe kuri ubu ngubu rero intara ya Bujumbura mu yahoze ari Cibitoki naho umutekano wakajwe cyane, intwaro ziremereye zashyizweho zikaba rero zifite n'ibisasu bikomeye. Bikaba rero bigaragara ko ziri kureba mu gice cyo ku mupaka wa Bugarama mu Rwanda ndetse naho hakurya muri Kamanyora. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi zarashika Kamanyora bizatumye abarwanyi ba AFC batangiza urugamba rwo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza mu mujyi wa Uvira ukora ku kibaya cya Tanganyika. Amakuru yize warahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi ziremereye na za drone z'intambara. Bigaragara ko bwiteguye intambara ikomeye. Zimwe muri izo zifashishwa mu rugamba rwo guhangana na M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mu byumweru bibiri ishize ikigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Bubanza hinjiye amakamyo 30 ya rukururana yari atwaye intwaro ziremereye zari zapakuruwe iminsi igera kuri 3. Bigaragaza uburyo cy'u Burundi bukomeje kugenda bwitegura indwano mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu rero benshi mu bakurikirana ibigenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara
baragaragaza uburyo ki umutekano ukomeje guhungabana, ariko hagati aho Uvira M23 yongeye gutungura isi yose ifasha abarundi gusubira mu gihugu cyabo. Byagenze gute? Ni ku munsi w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 14 Kigarama 2025 nibwo ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryafashije abarundi barenga 500 gutaha bavuye muri teritwari ya Uvira nyuma y'iminsi barabuze uko bataha. Aba barundi bari baragiye gushakira imibereho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigaragara kandi bigenda bivugwa, bakaba rero bari biteguye ibijyanye n'urugamba rukomeye kandi mu buryo budasanzwe nk'uko rero bigaragara. Ni Roko Informazi wacu duhamagaye, ariko rero ntabwo igihe cyo kumwitaba kiragera kuko abanza kuba yampa uburenganzira bwo turibuze kumuvugisha nyuma mu mwanya uri imbere. Turagerageza tumuvugishe twumve ibiri kugenda biba ndetse nuko ibintu bihagaze. Nkuko rero amakuru atugera bivuga, abarundi bari baragiye gushakira imibereho rero mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru ahari abigaragaza, akomeza agaragaza ko kuri ubu bishimiye kongera gusubira mu gihugu cyabo. Umwe rero mu bambukiye ku mupaka akavimvira no witwa Vugizo bari bakiri muri Kongo ubwo AFC ku igenekerezo rya 9 yinjiraga muri uyu mujyi. Umwe muri abo batahaga anyuze ku mupaka wa Kavimvira by'itangazamakuru ati nari naraheze hano kubera imirwano rimwe na rimwe bizabaga ngombwa ko twihisha. Bamwe mu bavandimwe bacu badusize mu mujyi wa Uvira, nishimiye ko ntashya amahoro. Mugenzi we yagize ati sinjye mucuruzi w'umurundi wenyine waruri muri uyu mujyi, twari benshi duhuje ikibazo. Ababyeyi bacu bari baratewe impungenge n'ubuzima bwacu, ariko ntitwavuga ko duhunze. Dusubiye mu rugo mu gihe dutegereje kureba niba byashoboka ko twazagaruka. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Lance Kanyuka yatangaje ko icyemezo cyo gufasha abarundi gutaha gishingiye ku biganiro iri huriro ryagiranye na leta y'u Burundi. Asobanura ko batafunze imipaka. Ati ibi ni abanyafurika bagenzi bacu, abarundi bashatse gutaha mu gihugu cyabo bakoreraga muri Kongo, babaga muri Kongo ariko ubu bashaka gutaha. Umupaka wacu urufunguye ariko u Burundi urafunze, ntibashaka ko bataha. Twabasabye kubafungurira ku mpamvu z'ubutabazi kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Mu Burundi hari abanyekongo barenga 20,000 bahungiye. Mu Burundi hari abanyekongo barenga 20,000 bahahungiye ubwo AFC yinjiraga mu mujyi wa Uvira. Kubashaka gutaha leta y'u Burundi ntirabafungurira umupaka ngo batahe nk'uko M23 iriko iragenda ibitangaza igaragaza kondisiyo itari nziza. Aba bakomeje kugenda babamo hagati aho muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikomeye yakaze yageze ku rundi rwego ndetse biteye ubwoba nk'uko abari muri ibi bice baduha amakuru babivuga. Ibirindiro by'inyeshyamba za AFC M23 biri ahitwa Iburora mu mujyi munini wo muri Goma Banyungu muri teritwari ya Maswerere muri Kivu y'Amajyaruguru yibasiwe n'igitero cy'indege za Fardc mu ijoro ryo ku cyumweru cya kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 14. Uko amakuru aturuka muri kariya gace bitangaza ngo drone y'ingabo za Kongo yagaragaye mu kirere cyo muri aka gace yateye ibisasu mu nkambi y'inyeshyamba zashi muri iki cyumweru gishize Iburora. Inkambi irasenyuka irakongoka nk'uko bigaragara mu byumweru bibiri biheze, nk'uko inkuru dukesha abamenyesha amakuru ndetse n'abagaze ku mirongo imbere y'urugamba bigaragaza. Muri teritwari ya Masibasiwe n'ibitero by'indege za Fardc. Igitero cya Buroro cyakurikiye cyahitwa Nyabzondo, Masisi Centre, Bukombo na Katare. Nubwo rero ibi bitero by'indege byakomeje kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za M23. Ibindi rero reka twakire uri ku mirongo y'imbere y'aho biri kubera tubwire situation. Twakire rero Roko Informa wacu atugezeho biri kugenda biba byose. M23 yabitaye mu matwi nk'uko nabikubwiye. Yego, ibi bikaba byatumye M23 ikora impinduramatwara mu bwirinzi bukomeye nyuma yo gukora ubwirinzi ku mipaka uyihuza n'u Burundi, aho nakubwiye ko bashinze imbunda karundura zisa n'ibisasu ndetse bakaba bakomeje kugenda bacunga umutekano. Maginga ya rero muri uno mugoroba ubu tuvugana, nyuma y'aho bakupse rezo zo mu kirere, navuga nka Rodari yerekezaga indege ku kibuga mpuzamahanga cy'i Bujumbura, aho abayikubye maginga ya
bagiye noneho mu mazi kuko bari barimo bakoresha amato nyuma y'aho inzira z'ikirere zikomeje kwanga. Yego. Ubu rero bigaragara ni amato ba 23 yaraje kugeza mu cyaga cya Tanganyika. Tayari tugiye kwitega imirwano ikomeye cyane hatagize igihinduka bitewe n'uko ingabo z'u Burundi ziri kuri pressure ikomeye cyane. Ukurikije situation kuyibona Bwana Safari, urabizi hano dutangaza amakuru y'ukuri ntaho tubogamiye tukavuga ibintu uko biri. Ukurikije uko ayo mato yabona ni ugucunga umutekano gusa cyangwa hashobora kuba hari n'izindi operation zishobora gukorwa bijyanye n'iby'ubutasi bwa 23 bwamaze gukusanya? Ntabwo ari uburyo bwo gucunga umutekano kuko bo tayari bamaze kwemeza ko iri huriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi byaba bishaka kwishora mu ntambara ikomeye cyane kugira ngo barebere hamwe yuko bagarura ibi bice bigiye bitandukanye. Yego. Ni uburyo bw'ubwirinzi bari kubaka kugira ngo nabo ubwabo hatazagira ubameneramo. Ntabwo twavuga ko ari umutekano bisanzwe, ahubwo n'ubwirinzi kuko n'ubundi umutekano wari uhari byari bisanzwe bitewe n'ikoranabuhanga 23 ifite. Yego. N'ubundi umutekano bari barimo bawucungira hafi, ahubwo urwikango rukomeye n'abafatanyabikorwa benshi bashyigikiye Fdnb, kandi nakubwira ko imyitozo bamaze iminsi barimo yateye ubwoba ndetse igahamura 23. Bivuze ko tayari ni preparation ya mapambano. Ni moto hatagize igikorwa nk'uko nabikubwiye intambara iraza gukomera cyane kandi iruta izabanje. Yego. Niyo mpamvu maginga ya ubwoba ari bwose ku baturage, kandi nakubwira yuko abaturage bazi neza imyiteguro iri Burundi. Ariyo mpamvu kubwira Uburundi bwo hakurya mu birometero 25 nkuko wabimbwiye, abo ntabwo bashyizemo za vedette. Icyo nakubwira cyo hafi no ku mipaka hose abarundi barabanye, urumva kubona kubana imbunda intwara abasirikare bari hafi aho ngaho bacungira aho hafi, nibyo byateye ubwoba 23 ikaba nayo yashatse buryo ki yagira icyo ikora kugira ngo iri huriro rishaka kugenda ryisubiza ibice bigiye bitandukanye barebe buryo ki bazabasubiza inyuma bitabagoye. Bwana Safari wampaye amafoto karurambira uti ruvunga abaturage bari guhunguka. Mu by'ukuri nayabonye mbona ko bari guhunguka, mbona n'amavideo ku ruhande rwa 23 bashyize hanze. Hari strategy nyeshyamba zikoresha mu gucyura impunzi hakoreshejwe imbaraga. Aba batashye ni ku bushake bwabo, bacyuwe ku ngufu, bimeze gute? Ni ku bushake bwabo kuko n'ubundi aho 23 ifata. Yego. Ihita yegera abaturage batabashyizeho igitugu bakaganira nyine bakisanga, ugasanga nyine bagiye bababwira imigabo n'imigambi, bakababwira icyiza babifuzaho, ugasanga nyine abandi baturage bakomeje kugenda n'ubundi bagarura icyizere bagatumaho na bene wabo baba barahunze. Yego. Niyo mpamvu rero ibice byose impunzi zikomeje kugenda zizanye ku bushake, nta gitutu rwose babashyiraho. Yego, nibyo. Reka tujye ku yindi axe utubwire n'ahandi. Tubwire indi axe ahandi ukundi byifashe. Icyo nakubwira cyo ni umutekano ukomeje kugenda uba mukeya muri Minembwe, ariko mu bigaragara birasa nkaho biraza koroha kuko maginga ya abo mu bwoko bw'abafurebo noneho bamaze kwiyunga ku banyamunyerenge. Tayari ubu ngubu icyizere kiri kugenda kigaragara muri ibi bice. Bwana Safari, biyunze gute? Ntabwo ndi gusobanukirwa. Mu kwiyunga ni uburyo nyine
abagiye bahagarariye aba bafurebo bakomeje kugenda bavuga ati nimureke aba baturanyi bacu natwe twifatanye turwanye leta ya Kongo igenda itubeshya itaducungira umutekano ahubwo igenda isahura ibyacu kandi mu buryo bugaragara. Yego, ubwo buryo nibwo buri gutanga icyizere kuva n'abamayimayi bise aba originali bari mu rugamba barafashije ihuriro rya Fardc nabo batangiye gushaka gushyira intwaro hasi kugira ngo biyunge kuri AFC. Yego, ubwo biratanga icyizere ndetse biratanga umutekano mu gice tumwe na tumwe mu busantere bugiye butandukanye bwo muri teritwari ya Fizi. Umutekano ni wose. Yego, naho kubirebana na za ndege Lawrence Kenyuka ejo yavugaga ko zibangamiye cyane ikirere cyo mu bice za Minembwe na Mikenke, ntabwo zikiri kuva i Burundi ngo zize kurasa. Amaginga ya nta ndege yari yaza kongera gutera amabombe. Iheruka ni yateye bombe y'ejo saa 10 na saa 11. Yego, amaginga ya nta yindi ndege yari yaza uretse twa tudege tutagira abapilote tuba tugenda. Ubwo muri make tuba tugenda tureba aho umwanzi yaba aherereye, ariko maginga ya nta fighting drones ziragaruka. Ku maginga ya nta ndege z'intambara ziri kuza zihungabanya umutekano. Mu yandi makuru wambwita abasirikare b'Uburundi bameze nkaho bari gukora amasuku hakurya ya Uvira, ariko mu rwego rwo gucunga umutekano basa n'ababagara amashyamba. Byo bihagaze gute bwana Safari? Icyo nakubwira cyo nuko ingabo z'u Burundi zo ziri gukora imyiteguro ihambaye hafi no ku mipaka. Bo bararegeye. Icyo nakubwira cyo intwaro bararunze muri ibyo bice hafi no ku mipaka hose. Intwaro zirarunze. Amabataliyani y'abasirikare nakubwira nka batayo y'aba special force yaturutse Kinshasa, nakubwira izaba Tanzania zavuye Tanzania. Se place parmi les premières de la sous-région. Ariko batoza bavuye mu Bubiligi. Imyiteguro ni yose bagenda basukura buri kamwe kose, ndetse banareba nahitegeye ku buryo bashaka kwati iyi bombe tugiye kuyituma ahangaha igereyo, kubera yuko icyo nakubwira cyo nuko Fdnb isa nkaho yari yarigaruye buriya bice bya side Kivu. Yego, biroroshye cyane rero ko byaborohera kubera ko n'ubundi ibice byinshi barabizi. Yego, urumva rero ni ibintu bigaragara ko bikomeye cyane kandi biteje ikibazo gikomeye. yego, yakoze impinduramatwara y'uburyo bw'ubwirinzi bw'uyu mujyi wa Uvira. yego, icyo nakubwira cyo mu tundi duce tugiye dutandukanye za Baraka hariya. yego, nakubwira ko maginga ya ingabo z'u Burundi zari ziri mu misozi ya Minembwe. yego, ubu ngubu zikataje zerekeza Ibaraka kugira ngo zirebere hamwe uburyo ki zazabona umusada wo kwita zambuka zikisubirira iwabo. yego, nuko bihagaze maginga ya mu bice bigiye bitandukanye bya side Kivu bikomeje kugenda bigaragaramo impinduramatwara zikomeye. Nkuko nagiye mbikubwira, abenshi bari bazi ko urugamba rusa nkaho rwarangiye, ariko nakubwira ko maginga ya aribwo rwaba rugiye gutangira. ushingiye ku ki bwana Safari? Nshingiye ku byo njyewe ubwanjye mbonesha amaso. Yego, aho babanje kureba buryo ki bakwiga imirwane ya M23 kuko binjiye mu rugamba batari bamenya strategy M23 ikoresha. bikaba byaramaze guhinduka.
ubu maginga ya nyine ugenekereje bamaze kumenya uko M23 irwana, niyo mpamvu abenshi babanje kujya gufata imyitozo ndetse imisada yagiye ituruka ahandi batigeze bayishora mu ntambara, kuko imisada yagiye iza nakubwiye ko itigeze iza mu ntambara. Yego, ubwo urumva ko babanje kubanza kubigisha uburyo bw'imirwanire bisa nkaho bagiye gutangira gushasha. Yego, ubwo ni ibintu bikomeje kugaragara ko iri huriro rya Fardc riri mu kazi gakomeye cyane, ndetse katanoroshye kureba buryo ki nimba ibyo babigishije ingabo z'Ababiligi ngo zifite imyitozo yambaye ya gisirikare, nimba koko iyo taktikoma babahaye iri buzi gacishura M23 natwe nibyo twiteze. Mwese murabona bishoboka? Ngewe icyo nakubwira cyo nemera mbonye. Yego, kandi sinshobora kuvuga ngo nahakana ibintu ntarimo nk'umurwanyi, kandi buranga ababiri bahurana ngo nk'abayigiza nkana. yego, uko byagenda kose kereka nongeye kubona imirwano yongeye kugura, nkareba gahunda nabo bazanye, ndetse nkareba nuko bo bahanganye n'ahaduye. yego. Naho ahandi bimeze gute? Tugera muri cya gice cyacu cyiza cy'utuntu n'utundi, wenda ibyo ntibutse cyangwa se ntari nabashije kuba natekereza, ukagenda udusangiza situwasiyo ahandi Bwana Safari. Igishekeje cyane ni abawazarendo aho bakomeje kugenda bajya mu tubari binywera inzoga nyine. Ariko hagati aho tunabonero duhite tubwira abadukurikiye iby'iyi nkuru y'uyu muzarendo Depite Mishiki, wenda uhite nawe utubwira ibyo by'abo bazarendo mu buryo bw'iramvuye. Yego, yitwa Depite Wili Mishiki, uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za Wazarendo, yatangaje ko mu minsi 18 iri imbere izo nyeshyamba zigomba kuba zishubije umujyi wa Uvira, hanyuma intambara ibera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikerekezwa mu Rwanda. Uyu ni umudepite uhagarariye teritwari ya Warikare, akaba abarizwa mu ihuriro Union Sacrée pour la Nation. Akaba rero ari yoboye yatangaje mu z'umugambe ku wa gatandatu itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 mu mashusho ye yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yumvikanye agira ati, uyu munsi turi imitwe 250, ibaze buri mutwe utanze abagabo 50 bari seriye, urumva twababanga twabatungana gute? Operasiyo y'uyu munsi ni ukwerekeza intambara yo muri Kongo mu Rwanda. Iyi niyo misiyo ya mbere. Uyu munsi turi kwa gatandatu tuvugana ko mu minsi 18 iri imbere tugomba kwisubiza Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse. Mishiki yavuze ko nubwo ari umukoro w'abanyekongo ndetse ko badakeneye ubufasha ubwo ari we wese, yaba abanyamerika, abashinwa, mbere yo kongamo ati gahunda yacu ni itarogorwa, tuzaba turi mu Rwanda mu gihe kitarenze ibyumweru 3. Uyu mugabo yavuze ko nibagera mu Rwanda abanyarwanda bari muri Uvira, Rubero, Masisi na Goma nta ndi mahitamo bazagira usibye gutaha iwabo. Uyu kandi yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akanaba umugaba w'ikirenga wa Zarendo kubaherekeza mu rugendo ateganya gutangira. Bwana Safari rero ngayo nguko nawe tubwire. ibyo nakubwira ko byaba ari nko kwicina kw'abawaza rero. Yego, kuko mu bigaragara biragaragara buri wese abawaza rero nta buryo bw'imirwanire bafite. gute? Uburyo bw'imirwanire icyo nakubwira cyo abawaza rero ni umuturage uwo ari we wese ushaka kwishora mu ntambara ngo arirukana M23. Yego, bakamutwara akagenda agatozwa iminsi mike cyane kurasa bakamushyira ku rugamba.
Bwana Safari, reka tunasoreze ngaha. Ngushimire cyane kuba wabanye natwe, uriroko ifomo mwiza uduha amakuru ku gihe. Yego. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Reka soreze ngaha tubashimire cyane, komeze mugire ibihe byiza. Wowe dukurikiye bwa mbere fyonda sabone a Stravista.